Izibusiso zokuthumela idurud kuNabi Muhammad ukuthula makube kuye. U-Abdullah ibn Mas'ud ngathi Allah angajabula ngaye ubika ukuthi isithunywa sika-Allah ukuthula kube kuso sathi, abantu abazobe besondelene kakhulu nami ngosuku lokwahlulelwa yilaba abathumela kakhulu izibusiso kimi. U-Abu Huraira ngathi Allah angajabula ngaye ubika ukuthi isithunywa sika-Allah ukuthula kube kuso sathi, lowo othumela isibusiso esisodwa kimi u-Allah uzothumela kuye izibusiso eziphindaphindwe kalishumi. U-Abdullah bin Mas'ud ngathi u-Allah angajabula ngaye ubika ukuthi isithunywa sika-Allah ukuthula kube kuso sathi, u-Allah unezingilozi ezihamba umhlaba wonke zidlulise ukubingelela komusa kimi okuqhamuka kubalandeli bami bezizwe zonke. U-Abu Darda ngathi u-Allah angajabula ngaye ubika ukuthi isithunywa sika-Allah ukuthula kube kuso sathi, lowo othumela kimi izibusiso ezilishumi ekuseni aphinde azithumele futhi ezilishumi ntambama uzothola ukufakazelwa yimi ngosuku lokwahlulelwa.